ama sapenin hichi ta san cha te dinga che khan om lo ti la asi kisim dani ka sei no men athu singi kaloi nu ai lo ka nei pi ka gol nu ka ji nu ka pi ka nu ka gol pha pe na ka ne nu don ngai singin asi mai en ama na simi 2005 puma na si mai in adam mo masanga 2005 in ke Dibrugarh ka posting in chila ka chanu ta pen ki kimin MBBS course abol lai abana ka chate ni abana cho chong le chin ne amani hin Kolkata Loreto College graduation course abol lai gohotia hin ama le chapa ma ngobe dung hal ta hi yo si in kada la hi alung hal ji na le cha la he na bol lai ahin la ala bol jang sei pon EPT abolam jang sei point ai la thi dong hin dai ri ho ke pe na lai